13 minutes past 6 on Friday the 13th. Bona. Yeah, hi swona sweswo i siku ra vukhumenharhu eka n'hweti leya Mudyaxihi i 13 timinete ku be awara leya tsevu i nongonoko Phaphama mina ti 13 ta kuva wa vuntlhanu lembe leri hi to leti ntsena a ku nga vi na tin'wana hi yona Friday the 13th iri yoxe eka lembe ra 2022 va ri leyi landzelaka yi ta va yi ri January wa 2023 Friday the 13th mingiseri wa mina ri xile ha ku amukela DJ Brian Tirini Brahmin. Right. Ukona namuntlha. Hey, hayi lo hlupheka vhiki ra ku hela hi lava na na leswi nga ninginisa Afrika. Connizer. Na ku byela hi amukela n'wina vayingiseri va hina eka ra vutlhanu lero saseka hi langutene na ku hela ka vhiki nkarhi hi nga rivali ku khensa sesi wa hina loyi a nga hi sungulela nongonoko swi n'wi fambela kahle rhandzu swa marhandzu swi ri twini ra yena vheta yo Come khensa putla va tiva. Nga la vutomi bya mina va swilo swa mina swi olova. Ibona Yo ku mla mbatlekela ra simuleri. Yo va endla swilo swa rhandzu swi olova a wu rhandzu u le mathanjweni wena. Munhu ufana na Brahmin olovisa vutomi hayi a ku tikisela vutomi. Swi olova. Ene na wena u oloviseriwaka. Swi lemuki. Na ku vona man. U khomiwe kahle. U fana na rhandzu. U ku loko risimu ra mina a ko va a ku ri vutomi bya mina ko va risimu a ni ta lava ku tlangela loyi wa mbilu ya mina hi mhaka ya ku wa tiva ndi pfuxa hi n'wayitelo wa tiva mina hi leswo loko ni hleketa nomthandazo ko hangalaka na swi byalana mbilu ya mina yi sele swazini kona pa 6 o'clock Afrika Dzonga ra vutlhanu hi ngenaka ku hela ka vhiki humelerise na nongonoko loyi hi ku phamela ka wona Misholo Soul Crusher. Danko. Kaiseka emagondzweni Misholo na DJ Soul Crusher. Emagondzweni Misholo kuna movha yi nga yima le R24 eastbound emahlweni ka Barbara Road ntilango ka mintekile kokwala ka sweswo kuna ntlimbano kasi le N12 eastbound Edenville Road ntilango ka mintekile nakona movha yi yimile loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela @Munghana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic. Ani ku banga ri nkarhi wun'wana ku tlanga risimu njhe ri ku ni yingiseli rin'wana risimu vhele ri ri tlakuka u cina vhele rin'wana leriwani vhele ri tlakuka ri cina minkarhi hikwalaho loko ri tlanga vhele Musa Keys ka Munghana FM makoma ya Afrika-Dzonga hey Selema Phaphama shit Tamashelo eka Munghana lonene FM ya bashela imendlela ka siku na Afrika ka bote ni nga ri tivisi ni ku Selema vhele ku Selema ne okay Selema risimu leri ya ri thwetana Afrika-Dzonga risimu ri fundisa Mpumalanga Hi man. Mpumalanga ke raka kona vele Mpompela ka 27 ka ske Emelo 23 Emalahleni 24 Standerton 25 Skukuza ka 32 ka ske Bushbuckridge 28 Ayibona Sakunda ka 25 ka ske lona ngutane Mpopo imendla lewani Polokwane 26 ka ske Phalabora 28 Sibatana le Zanini 28 ka ske Musinga 29 le Phalale le ka 27 Mkopani 28 Chiramba Mutale na le ka 28 ka ske Agian le ka 25 Makado 27 ka Setrazimbi 28 Twendo 27 ka ske All Days le ka 30 Sibatana le Mokgopong 30 ka ske Fitaghomo Tsremoto 28 Dendron 27 ka ske Moleji ka 26 ayibona ku Mainline Gauteng Pitori le ka 24 ka ske Johannesburg 22 Vereeniging 23 Sibatana Tembisa na Soweto 23 ka ske Ainongo Northwest Gibda Shona Fundaleshi ka ske Klerksdorp le ka 24 Potchefstroom le ka 25 ka ske Mahikeng Habkhomela go Gautsi gole me ya gata tswana tsa gara gadi 26 ka ske Rustenburg le ka 25 e ke Vryburg yona yime ka 26 le se Mashele ka sokana namuntlha Afrika-Dzonga yanga vumbiswa sona ePhaphama 21 after 6 o'clock rishile. Oh man, Drake, Future, Young Thug, way too sexy. Kaiseka emagondzweni Misholo na DJ Soul Crusher.
emagondzweni mixo loku na movha leyi nga yima le R24 eastbound loko ma ha kondza eBarbara Road ntilan'wa ka vintekile kokwala ka sweswo ku na ntlimbano kasi le N12 eastbound eEdenville Road ntilan'wa ka vintekile kokwala ka movha leyi nga yima R71 exifundzeni xa Limpopo loko mi ri Delmata Traffic Circle ku na ku nonoka na le Serala View na loko mi jikela Mall of the North loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela Munghana Traffic DJ Sokrasha #AM-Traffic tala nxava kona vhela ka siku ra namuntlha hi byeleni ku lava mi n'wi vona onge u vukisa ku yini vhela ku rhumela voice note ka 071-265-9860 hi the 071-265-9860 Hitsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona Abashante, come Munghana FM, come get me. Retweet the Simra 89.4. Go for the Repenting Beggars FM. Oh man, I'm coming gala. Kesil but some Hungu Kesile and now DJ Soul Crash and you guys Makashi because I'm going to let Senka Rokono so figure out because I'm going to Fumela Soccer and I'm talking about Monta Friday the 13th. Baroka cancel hlamfi loko yi karhi hlambela yo fanela yi hlambela I need him to be a score. Yeah, tsika Soul Crush ayini ka xiviko xa le magondzweni Vashumi Soul Crush ani shopi ya hlambela leya kumbe yo famba kunene namuntlha eka matimu eka Phaphama Iswo vhela Afrika-Dzonga hina nguta matimu ka siku ra namuntlha kasi ke hi sungula hi ndlela le English British bravo English British yo twa va teka va go fika va tsala ka we shall fight in the beaches we shall fight in the air we shall fight in the oceans and we shall fight in the beaches yeah la hlalukweni In'wati politiki yaloye Winston Churchill loko a ri karhi a nyika mbulavulo eka the House of Commons ro sungula tani Prime Minister eBritain ina u n'wi tshahile DJ Brian a kotaka ku twana loko vana va thwenga wa thwenga Brian a ku ri 1940 ti 13 ta May loko a nyika mbulavulo lowo hi ndlela leyo vhela Afrika-Dzonga Winston Churchill kambe ke twana lowo I need you to write me another letter saying that I'm not crazy. What are you involved in now? wow a wu fanele u tlangela risimu leriya ra kambe mani va nga xiyimbelela EMT ne ri hleketile Yeah. Peltus I'm talking about Peltus, yeah no man yeah no Ricardo Peltus u velekiwe hi siku leri fanaka hi lembe ra 1988 Yeah. a n'wi tlangela swinene Peltus naswona xa swi kota ku va xi yimela wa tiva tanihi Afrika-Dzonga xi endla Afrika-Dzonga ri vonaka ri tiko leri nga na talenta eka matiko ya tixakaxaka With all due respect, she can get it for days. I never say it straight to her face. Look how she rockin' blue and yellow. yellow yeah and tshama ni vona siku rin'wanyana va veke xifaniso xa yena na xa Ben McCarthy bani Peltus va ku loyiwani i wa ntima loyiwani a hi wa ntima ngopfu va vula Ben McCarthy va ku mara vona nhlonge ya vona bara wa hi vana va vanhu Peltus happy birthday ka wena girl man Gonna eat best friend, roll up the jets, then spend. MT aloye MT bravina ka vele ikevita ku happy birthday ka nkulukumba lo yo man Stevie Wonder man happy birthday ka vona na va siku ra namuntlha happy wa rain Bramin i wa 1950 hi 13 ta May happy birthday eka yena i risimu ra yena leri ri tlangatlangiwe ko tala nje swinene Bramin Yeah. vo ta va ri tirhiseni swinene ngopfu ka Mina- hambanahambana mina na wena a hi vulavula hi yena swa ku na ti-Grammy i Bruce Springsteen lo ti-Grammy ya hi ku tingani va ri tingani 20 20 swi ni nqambi ya xiyimo Bramin I never born in the USA yena lo na vo Streets of Philadelphia ka Oh, tin'wanyana yeah. tinsimu ta yena ta ku duma Oh, Bruce yeah. Springsteen na yena u teka hi siku leri fanaka a cata oh man a xihlaleni Swinene. Lake Oswego Oh, wow kambe munhu wa kona loko a n'wi cata a ku ri 1985 yo khale so ivi hi 1988 munhu wa ko a n'wi divorce a ku divorce wa Bruce Springsteen lava va nga dzuma hi risimu ra Mary's Boy Child va endla matimu ka siku ra namuntlha Bramina Bonnie M hi mhaka ya risimu leriwani Rivers of Babylon
Singleri. Yeah. Hi rona Malembe leri, ni nga brother. si rita. Eh, Bye. Twana we. Ay. wena Brian. When we remember Zion. Oh, Connizer man. Oh, you man. Bonnie M. Yeah. Twana lembe ra kona bra mina. Eh. A ku ri ti 13 ta May hi 1978. Loko risimu ra vona ri tshama henhla ka ti-charts. Man, that's story. Yeah. River hi swona sweswo. River ri tshama ri ri number 1 ka ti-charts. Ku ringana mavhiki ya 5. Yeah. A United Kingdom. Oh, man. Yoo, bra mina. Ay man. Hi rona leri, Brian. Oh, man. Ine strange. I know what it. Yeah, what it. Ay man. Swin'wana leswi Brian Ri tirhisiwile le ka ti-movie kun'wanyani malembe ndzhaku. Yep. Handle ka swona ke. Swin'wana swi nga kona ka matimu hi siku leriwana ku ri loko ku velekiwa Dipuo Peters. Yeah. Hi ti 13 ta May 1960 n'watipolitiki wa laha Afrika-Dzonga. Yeah. Kasi President Nelson Mandela a rixafula cabinet ya yena Njhani hi ti Nkosi? 13 ta May 1996. Ngizohamba ngoku njani Nkosi? Hamba. So yini? handle ka swona Brian Pesitawu 1994 ubeke siku ra namuntlha vhele ti 13 ta May handle ka swona vhele un'wana kona Fana Mokwena wa n'wi Fana Na n'wi tsundzuka Fana Mokwena ka generations a suka ya van'watipolitiki ya va xirho xa palamente a ri ka bandla ra EFF. wa 1971 Fana Mokwena Yeah, a wu ku inkulu kumbe ntsongo. nkulu Oh. nkulu ku tlula Kaya kahle loko munhu o ehleketa ku nkulu ku tlula leswi a swi nga xiswona a nga ku sasanga. A nga zanga ku sasa. Munhu swi antswa ehleketa ku ntsongo ku tlula leswi u nga xiswona. Hayi iva a ri na tintswalo. A wu kahle sweswi brave. Kasi hi lembe ra 1981 Yeah. Pope John Paul wa vumbirhi u ve a baleseriwa a St Peter's Square. Va ri loko a baleseriwa a ku ri mahlweni ka vakhongeri lava a va hundza 20,000 hi nhlayo. U ve a vaviseka swinene va ri u ve a endliwa vuhandzuri lebyi nga teka vo mantlhanu wa tiawara endzhaku ka ku baleseriwa ka kona, kambe loko se a hola endzhaku ka mhangu ya kona a ya ekhotsweni a vhakela loyi a nga n'wi balesela. yo twana mbasela hi mfundhisi mara Oh, nandza hosi Pope mara. Pope mara na ha dangerous hey shira za njhani mzilikazi ngoma leyi ni vulala wa hina mzilikazi mziyani uhleketa ku va vula yena Xi twa nga ku va ri xigwehe. vupa mzilikazi a ti fika timbirhi ta Afrika-Dzonga japresa leyiwani vhela lithoku dangerous risimu ra kona vhele Mukuzei Mukombe yena wa the 4th of July lembe ra 1987 papa hinkwerhu hi maafrika Munghana lonene FM makomba ndlela ko va nkarhi u alaka Brian mina hi kume papila kusuka ka mufambisi wa minongonoko nkulukumba Maguvana Okay. va hi nyika papila leri humaka ka Terence Myself Ndlovu All right. Terence Myself Ndlovu papila ronda ri teka xinepe ni ku rhumela rona Brian mina ri kahle ngopfu u yingisela swinene ngopfu hi komba rirhandzu u hala u le jele a mi swi kuma ngopfu na n'wina minkarhi ya n'wina ku minkarhi mi haxa nkarhi walowo ya khale u hi kuma u kombe rirhandzu ni hlaye papila rona ka nharhu ya no Terence loko ku ri ku hayitwa kwala nga kona a khensa swinene ngopfu u le u tlhaya byela na la ka cell number leyi a nga ka yona hi ndlela liyani u yi kombe rirhandzu swinene ngopfu a khensa swinene ngopfu ya no nkesini Terence inkomo swinene kambe sweswiwani u nge twa ku na mi ngu vonini hlawulani sichava ka siku ra namuntlha alright va rhumeni ti-voice note bra mina eka 0712659860 fana avuxeni na yi vona hlawula lesi chava na nyama leyi hi kombaka yona yi tikomba loko ya ha pfuka laha hlawula ne yi pfuxe message yin'wana ku a nga ri kahle and a wu huma ka bayi a ku a ni nge hi vuyi Friday leyiwani ta vuya next week ni ya ka baby shower hey be yi kwata njhani Allen ma tholela mbola ri n'wi cinkomaki rixile vahaxa Phaphama na n'wi vona hlawulani lani va hlawulani ku ri pfukela va ri voxe ma swi vona va phange na xikhigelo swimbirhi ka munhu wun'we vheta swi vona ku ri a ku na munhu hala sayitini ku ri tihleketele ku mindzuku va nwa kwihi ene va lomba kwihi mali ya machonisi hi mhaka ku mindzuku i weekend inkomu okay khesile vuka rhumela
Rishini vaxi DJ Brian Connizer na muhumelerisi wa AM Traffic DJ Crystal Crusher Wilson Gijela vulavulaka vo tihlawulani va vona mani vo tihlawulani hayi khona a va nga la ku pfuka lava tikombaku va lo huduriwa nkumba hi lave le tlhelo va va byela ku va pfuka a va nga ri ready no pfuka mara hambiswiritano bote va pfukile va fanele va tiyela xipanini va tikoma va spana lava va tikoma va spana vona minjhani vahaxi va Phaphama na yi vona Mr Hlawulani hayi ti tlelele kahle yi komba yi nga ri na nkingha squeezer va kona kwalano va tlele hala sayitini lerin'wani mara a va bohe vurhongo squeezer ive hi ti-bar picture mara sweswiwani Mr Hlawulani xowile ntirhweni cause picture leyi yi be before yi ya entirhweni i vonani maxele a tiyani a hlovola baji khesile maxele avuxeni vahaxi va mina va Phaphama lavo xonga Hlawulani a byi khomanga vurhongo hi ku po vusiku hinkwabyo hikwalaho ko vuya vusiku hi nsati va yi kupini nsati ku vuya vusiku na yi vona yi ngo lo rhwala na nomo papuke maxexo wa ka mboko kwala Rotterdam inkomu va yi rhwalela nomo bravile yo mhaka kona va kona va nga se loko minkarhi hinkwayo ni vona ku ta xiphemu lexiwani ni tsundzuka siku leri va nga vula ku ri Brian loko hi pfuka wa vona leswo swa foni ya n'wina xa ku si languta xikandza xi ala a yi ku tivi a yi pfuli loko ni pfuka mara wa hemba we ya pfula loko pfuka ni byele foni ya loko endla leswiyani ya loko u tlele ya pfula loko u pfale mahlo va ra yi pfuli va vula so va vula tani va ra yi pfuli lava nga ringeta ku pfula tifoni ta hina loko hi tlele va ta hi boxa hamba lava yini brahlawu a byi sanga byi phaha lava ti-debit order ti sungula hi 12 exikarhi ka vusiku loko yi Phaphama yi kuma balansi ku sale 210 randi yi ku hi nga ku va ni rhobile le ka HR ni ta va landza loko rixa HR ya vanhu vona ya kasi lo nga vula sweswo i Papa Lulama eka Twitter ivi siphongove na ku Hlawulani i vonaka katsakanga ku 350 ayisengena kuze kufika weekend na nsati wa muka u vhaka kaya a va siya va ri voxe la Joni va pfuke va hlekete sweswo a khensa matimu lamo hi rumela kona ethulani mthombeni khensa swinene braya hina Simon Black Maluleke braya mina u ri Hlawulani sichava u hlekete ku ri mali ya ku hlayisa vana va yena va ku tala i ta va hlayisa hi yini hi ku muholo wa yena wutsongo ku hlayisa vana va 15 lava a nga na vona Hlawulani ngani Hlawulani ina ne Hlawulani ntivani se swi ku ri 12 sweswi nete vana ri na hungu se u ngeteli ka lava va 9 Hlawulani mina ni ri na hungu lava n'wana ko ku navela ka mbilu haxi ba Hlawulani malembe ya nkombo hinkwawo hamba teka na swifaniso na swo swin'wana leswi Hlawulani ka swo leswi ya mina wa Stefano xambe xin'we va lava u nga Stefano n'wana hi wa un'we i ti-beneficiary loko va za ku 8 lava nkwani va va vena va wa un'we bravila ku endleka yini laha wa xicamelo xa vona xi hlakarini hlakale xicamelo i yini lexi nga la ndzhaku ka wena hi xona xikhegelo xa khale xa rinyiwa hi mani a wa ha ri kona wo nga xava xin'wana xintli na ku vona ku xi swi twile leswi nga la katleni ra yena xi swi twile mara six pack ya vonakanyana ne hayi Hlawulani wa hava sweswo wena i kometerinya swi ta ku tekela 6 wa malembe ku va na 6 pack 6 bara mina na hongu sa 9 hayi Hlawulani u le kule na sweswo rungula feti vambirhi vanharhu eitala mo rungula ministeri un'wanyani i colonel la Contextual police station va yingisela Munghana lona tatana xin'wana ni ri ni rungula na xin'wana xa mina eku rhula makhuvele sweswi va xile ka minginisi ka vufenze xin'we ntsena xin'wana xa mina ku rhula xa swi tiva ku fika na vona hlayiseka feti
hi papa wa mina i both is makhuvelano bluka kwarimo vachi wa mina vona siku ra kahle na n'wina va yingiseli hlayiseka fethu khensile hlawulani bra mina nge ndi hundzisa leswi ni nga se swi rivala ku na xitiviso kusuka ka Israel nkuna ka Mahlati loyi a nge va ta va eka siku ra namuntlha va tsarisela ku pfuna vaaki va ka dzingidzingi na ngove va ta va pfuna ku titsarisela tidikhoda letiya ta mfumo u ri nkarhi wa kona hi awara ya kaye aka dzingidzingi vukosini okay wo ni hlayisa i headman Mashau evukosi ne awara ya kaye ka dzingidzingi ka ngove kona i old tribal awara ya 10 na mixo va ri tanani na ti-ID copy standi na nomboro ya standi na nomboro ya n'wina ya riqingho ku ya titsarisela kwalani ka dzingidzingi awara ya kaye ka headman Mashau ka ngove hi awara ya 10 a old tribal Phaphama Afrika-Dzonga kenda soul uyisa mahungwini awara nungu kombo wani yako nungu ka hinkwayo la njaya ku chaya ne Phaphama avuxeni hlayiseka emagondzweni mixo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixolo ti-traffic lights a ti tirhile khona William Nicole Drive na N1 Hampton Park ku na tiraka leyi nga yima le R24 East emahlweni ka Barbara Road kasi ntilan'we ka vinyitekile ku kwala ka sweswo ku na ntlimbano ku na nghozi le N12 eastbound eElectron Interchange tilawa xihatla ka vinyitekile loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela at Munghana Traffic DJ Soul Crusher #AM Traffic Damashelo eka Munghana Lonene FM makombandlela Mpumalanga ranga kona Mbombela 27 kasike Emele ku 23 Emalahleni 24 Standerton 25 Skukuza 32 Bushbuckridge 28 kasike Sekunda ka 25 ayibona Limpopo imendlela le Polokwane 26 Phalaborwa 28 Swartana le Zanini 28 Musina 29 le Phala le 27 Mokopani ile ka 28 Chiramba Mutali na ile ka 28 kasike Gyan 25 Makado 27 Tarazimbi 28 Toyando 27 All Days 30 Swartana le Kopong kasike fita khomu ftare motho le ka 28 kasike Dendron 27 Mulechi 26 ayibona kumela ile Gauteng Pitori 24 Johannesburg 22 kasike Vereeniging Tembisa na Soweto time ka 23 kasike Northwest imendlela le 1 Bukuru Prima Klerksdorp ka 24 kasike Potchefstroom 25 Mahikeng 26 Rustenburg 25 kasike Vryburg le ka 26 ile Sumashelo eka sukara na montla yanga vumiswa isona simule kes kuba pfula Munghana Lonene FM ile ra photo hayi wativa man ra photo hayi resiyo ra photo siyabonga DJ Zinhle khumenharhu wa timinete hi siku ra vukhumenharhu ku ri ra vuntlhanu kumbe awara ya nkombo vongona to community le u ri nongonoko wa community a ni ntwongola ta ku ri community we loko ni ku khumenharhu no hi vulavula hi Friday the 13th ku ri 13 minutes past 7 hi swona sweswo Afrika-Dzonga Friday the 13th yi trenda ka number 1 sweswi la Afrika-Dzonga kahle ya trenda ka ma-trends hinkwawo hi ku angarhela so u ta hi byela swa ku hi ku ya hi leswi u vonisaka swona loko u karhi u swi languta swa ma-trends ka social media hikwalaho ka yini Friday the 13th ri ku trenda na home affairs na yivona home affairs wa yivona home affairs se humile Nakovich u trende ngopfu na yena Brian Nakovich ule ka number ule hansi anga ha ri kona ne se ule hansi vona le hansi nyana ya uko ene yangu fanela gere leya yo ta swi va kasa mungangu la yanga akori shem ne mara itirelini chiefs nkarhi wa kona so onge so na va tsakile kumbe anga tsakile phakela ndzi vulavule hi yona tolo se hambi leswi ha ri ke henhla hi to yi tshikisa sweswi ya Brian hi wisisa hi wisisa na mini wa vanhu wa tiva kasi ve yenzena se famba na mane famba na kora past 7 famba na mana Nakovich na home affairs home affairs yes home affairs na Friday the 13th all right hala atitiri leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mabulu bilike nhloma ka ta kona vele ke to kuna tintswalo ringa so ka na tintswalo abshen tintswalo I am Gani vukile bijani
Porque me tan khomela la ntoma ko ninga kwa network e kahle ikhala nikhomini. Oh, okay. Hello Ngombati. Ndaka leyi nga simple ya di aye bra mina mpokeni. Ni right ko amukela. Ndaka leya Friday the 13th. Okay. Okay. Sena imaka kore aka 2022 yona the Friday the 13th iri yoshe. And then the next one is Okay. So we like ranga hembe ku ri na network phela kambe ngutweni bra mina 015 297 mbiri ka komba ngene ngutharu tharo ndlela leyo lava n'wana mixer futhi ka line number 3. All right, le wa vele line number 3 ba nyika yena ka bya ku ri na kahle imani ka suku na namuntlha phela mixer nga vala va sa ku ri ka suku na namuntlha ka ku nyika ta maka ta leswi ranga mahlweni na tiko nkulu ra Afrika ku nga ri khale kwala ka Munghana na FM komba ndlela Colin le wa le shiri Colin Njani bro Brian Mfukile Chicken just coming. Brian hako amukela Colin. Sorry. Mina ntekela ya Samuel Makovic. Okay. Okay. Kokota. Yeah, so magata ku o 34 magaku veri magata ku ya ka Royal AMIP. Oh. Ve ID ne? Ve right ku ya ka Royal AMIP. And baba se ke ba ke tsa chief veri ai be ne relate equal njake ku totela. Ka sam committee mbelu. Ai chu nyana go strike ra shafam. Bara strike xikweleti ngani kambe season leyi? Yo ta vuya mafongweni ani masitisa ku Vaseka. na timhaka ta ku loko na ti-coach va mi rhandza ku fika kwihi. Oh Hayi ta vuya mafongweni lava nga Hlayiseka mfethu. va ta mi suta Thada hlayiseka Colin kasike lewani vele Phaphama avuxeni minjhani? Oriel? Ipfukile minjhani bo? Ipfukile minjhani? Oriel. Hi kona man. Ya kambokota. La kambokota. Mi teka wini mina. Ya ni nghena ka ya Friday. Oh, Friday the 13th? Okay. Ya yi Friday so mhaka ya ku ri yi 13 to hetela ka lembe lerwani ko ya ka Friday. Oh, okay. Inga komi 13 tin'wanyani ka Friday ka lembe lerwani until 2023. All right. Hlayiseka Oriel farini bra mina tlhantlhi mhaka leyi hi famba bra mina ka siku ra namuntlha 24 minutes after 7 o'clock. 3 minutes njhani? Bra mina Eman ange tsaku Nokovic ya ka Real AMIP. Hi Colin. Handla ka Colin. Ni swi tivi hey sa Colin sa bolo sa hlupa bra mina. Okay. I know. Okay. Social media kambe mahungu lama nga ka social media ntsena a hi ri intiso kumbe a hi ntiyiso ku vula ka wena DJ Brian wa trend Friday the 13th a ku na mhaka yikulukumba ngopfu vanhu vo tlangela ku va ku ri Friday the 13th va ri karhi va tsundzuka mabadi lama ma nga tshama ma va kona ka matimu hi ravuntlhanu ra ku va ku ri ti 13 va karhi va vulavula van'wani va nyika switsundzuxo ku ka siku ra ku fana na leri hi yini leswi munhu a nga fanelaki ka swiendla ka swin'wana swa kona va ra ku tsemetiwi misisi Friday the 13th a ku tsemetiwi minwala bra mina wa nditwa musi va ri a ku xaviwi na tintangu ta nyuwani Friday the 13th na loko u ri karhi u famba u nga fambi hansi ka xitepisi tiswo swi to ku wela kumbe njhani na lefiti u nga khandziyi u famba hi milenge Friday the so ko va ku huwa na ku avelana je mara kahle ko va swa ku huwa a ni kholi ku loko na hi ho tsemeta misisi namuntlha ku ta endleka nchumu kambe leswi swi endlaka Friday the 13th trenda vanhu vo va swi rhandza nje swa Friday the 13th na swiyilayila leswi fambelanaka na siku leriwani kasi handle ka swona hi vulavula hi Home Affairs ku na munhu a nga yi teka Home Affairs lexi endlaka ri ku trendeni eka miswa siku ra namuntlha ku vulavuriwa hi ti passport na ti-ID ta vukanganyisi vanhu lava va swi endlaka vanhu lava va nga nikiwa kahle hungunkulu ka Home Affairs ndi ya hi ku kongoma i mhaka ya vanhu lava va nga la tikweni va huma ematikweni ya n'wanyana swi va nga la tikweni swi nga ri enawini van'wanyana va ri na loko ku va ri va na wona maphepha u kuma ku va ya kume hi ndlela ya ku ka yi nga basanga leswi endlaka Home Affairs ku trendeni eka mixelo wa siku ra namuntlha ku ri karhi ku vulavuriwa swa ku hambanahambana na mahungu laya nga tshama ya va kona ya khumba Home Affairs mayelana na maphepha ya vutitivisi. Oh yeah. That's so fair. Oh God. Popular. Roush. Okay. MT. Look. Hlayiseka emagondzweni
mixolo na DJ Soul Crusher. emagondzweni mixolo emon north exikarhi ka Boysons Road na Empire Road va ri ku na ntlimbano lowukulu kheseni titswalo n'wambatini kasi loko hi languta Thembisa va ri ku na ku kombisa ku vilela ku nga kona le Winnie Mandela gondzo ra Olifantsfontein R5262 ri pfariwile kusuka le Apumulan Mall ku ya fika le a Clayville kasi sweswo swi endla leswaku va na ku nonoka swinene loko mi ri kusuhi na le Thembisa Mall kasi loko hi vuya exifundzeni xa Limpopo hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri R71 Delmata Traffic Circle ya bohile loko ya le Asirala View xikan'we na ku va mi jikela halavo Mall of the North kasi loko hi tlhelela matlhelelo eJoni hi kuma ku na ku nonoka hikokwalaho ka nghozi leyi nga kona le N3 northbound emahlweni ka Highlands Interchange lawa xinene u kavanyetekile Braamfontein nakona ku na ntlimbano lowukulu le M1 North ku ya le Empire Road kasi the traffic lights ati tirhi le khona Beyers Nodia Drive na N1 hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kasi na le khona New Road na N1 nakona ti tirhi traffic lights ati tirhi na le khona Marlborough Drive xikan'we na Old Pretoria Main Road ati le ku tirheni ti-traffic lights eka mixo wa siku ra namuntlha kasi eMidrand nakona ku na ntlimbano lowukulu leswi endlaka leswaku vana ku nonoka loko mi ri Ellendale Road kasi loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela Munghana Traffic DJ Soul Crusher #AM Africa. Hi tsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona yabiwa leya wahlahla amehlo ngathi ugibese ngathi wrong vele hawu hlala njengentombi vele imalunga ri haxile mhlophe bekisisa nqobo kaMnghana FM hambisana kahle namalunga boom shaka bambanani baku hawu maAfrika so yini vele Afrika-Dzonga siku ra namuntlha se nkarhi ku na vuxaka byin'wanyana bya swa vuyimbeleri u nge byi ehleketi amana ta ehleketa swa ku ehansi elimhlophe a nga hlangana na tintombi letiya a ti siya va ti vula va ti vula ku ri vona ku bumshaka loko va ehleketa bra mina wowe wa va tsundzuka bumshaka ne la tsundzuka u ehleketa ehansi elimhlophe mara ni khale va ti vula ku ri na khale baba Nqobo va ti vula ku ri hi vona maskandi wa se hintweni wa vona se va famba nkama yo maka va hlangana na va Oskido va nghena swilweni vele mara Oskido na n'wi vona ni vula ku Oskido na n'wi vona loko a hlangana na ehansi hinkwavo va ri xaka reriya nda va vona mara ndo vula Thembisiyete na Lebo lo mfana lo ke luya va ri kambe hamba no mfana lo sweswo swa masiku lawa phela swa va tsundzuka va ra bumshaka swa nga swi ri njhani tintombi leti bra mina loko va ku vutisa Nelson Mandela ku ri u ri yini risumi ra rixaka ri nga yimbela bumshaka I don't have any comment wona swi vonile kulukumba Nelson Mandela ku swa bumshaka u nga swi ngheni kasi Sivara va ti rhandzela swilo Phaphama Sivara mpfukini leswi ninginisaka Afrika eka Phaphama hey va ri le na Egypt vele ku na mhaka ku wasaku ku na hoyi ya ku wasaku ri vanhu varimi ngopfungopfu va ri va busy mani mhaka ku soka va karhi va tshovela mhaka ya koroni va ri ku na ku xungeta ka kukulu swinene ngopfu mhaka sa ku ri va hlamusela mhaka sa ku ta va na makama maxelo lama nga tolovelekangiki ya tiko leriyani ra le Egypt ngopfungopfu ka mhaka ya swa ku ri ku va ku hisa va ri tiko leri vele ri va karhi ri rhangise mahlweni mhaka ya swa ku ri ri va karhi ri phakela koroni ka matiko yo tala ngopfu Afrika xikan'we na matiko ku fana na va Ukraine leswi Ukraine nga le khombyeni mhaka swa ku ri le ka langutana na mhaka ya tiko na nyimpi leyiwani leka langutana na tiko ra Egypt ra Russia kahle swi endla ku ri Egypt ri va tiko leri kumasani vanhu vo tala va langutaka rona ku ri va fanele swa ku ri va vona va yimisaka voko swinene ngopfu ka timhaka ta swa ku ri mhaka ya koroni leyiwani va ka yi vuyerisa misava hinkwayo kambe ke va ri ku nga mhaka ya xungeta lowo ku wa swa ku ri hakunene ku na ku dyandza rin'wana kulu ngopfu ri nga languteriwa leswi swi nga tolovelekangiki eka tiko leriyani hi nkarhi luwa handle ka swona ha ri ka mhaka leyiwani vhele ku na nhlengetano nga sungula vhele leyi a tikweni ra Abidjan COP15 yi vuriwa the 15th Conference of the Parties COP15 laha va United Nations vhele va nga fika va hlanganisa matiko ku hambanahambana va ri na kona kwaleni mhaka yikulu swinene ngopfu ku vulavuriwa hi mhaka ya varimi mhaka ya vurimi tiko ra Somalia kahle na rona va hlamusela mhaka swa ku na rona loko xaniseke swinene ngopfu ka timhaka ta dyandza leri va nga langutana na rona ku hlamusela mhaka swa ku swikomba onge na vona mfumo wa tiko leriyani ra Ethiopia matiko ku fana na va Somalia matiko ku fana na va Kenya hi ndlela yaleyo va va karhi va langutana na mhaka ku ri maxelo lembe leriwani kahle ya tikomba ya tika swinene ngopfu hi maxelo lama kumbexani ya nga tolovelekangiki hi ndlela yaleyo tswana ke hayi salume ni sarume bra mina loko ri leni a Tanzania Revani
Ingachuka ni pangweni ungakutomo bona ufana naye. Ai. Hilia. Watra. Narendele. Nalenzuti. Antonio Marcos fa saka hlata lo mabulu Afrika Dzonga bra wena risuleriwana loko tima ku na ri kambe lava ke we DJ Bra DJ Bra Connizer Tsegvina Tsuzuka sukugwana derina nkulukumba xidimingwana a ri gya ka Xitsonga Music Awards se loko mu va ri tlele kun'wana ka hotel yin'wana hi tirhisa hotel yin'we ivi hi fanele hi endla mindzumba ya Afrika nkarhi wa kona se hi fanele famba na vona va se hi famba loko hi fika ndleleni ni rivale minchumu mani se ni hleketa ku va rivale swin'wana swa nkoka wa vona ni jika hi xihatla ni nongula ku va rivele minchumu Connizer hi fika laha hi fika va kombela makhiya va pfula va ri va tirha hotel va fika va xikotela xa cold drink va ku teki yani loko loko Musa hi ta yi xava Swisako Siku ti rivale minchumu a ri nga swi rivale swilo swa ku ya swa nkoka loko munhu a ku nyika swakudya a wu lahli and a yi pfuriwile bra mina a yi pfuri a yi ri hafu kumbe kota kambe tsiritani community we ai va swi tsakela vayingiseri va hina bra mina swa double play leyi u nga hi nyika yona eka tinsimu leti ta mfumo lowu a Afrika hi ri karhi hi tlangela n'hweti leyi ya Afrika bona bra mina double play leyi u hi nyike mani na mani ku nyike Rayvanny un'wana wa vanhu lava vhelaka fika a yimbelela ka mhaka ya ti nga xikombiso mhaka ti idols ta ku hala Tanzania if afika a tsandzeka a nga wina hambi a nga winangi a ya mahlweni vhela a fika a kombela swa ku Diamond Platinum sa n'wi humelerisa ivi a tlhela futhi a n'wi feature ka risimu leyiwani vhele na swa ku ri Salome vhele mara bona va ri Salome mhaka swa ku ari ya vona va yimita va endla ari hi ndlela leyo ivi ke hi simakona tuma kusuka Tanzania hi ndlela leyo ra Rayvanny kasi ka dzaka ku nyika mabulu ntlawa lowani vhele fambisana kahle na Antonio Marcos lava nga va xixima ka XMA kwala ka Munghana FM Xitsonga Music Awards va xiximile vhele kusuka le a Mozambique vhele swin'wana swi nga swi endla tanihi mhaka ya xitichi lexi nga swi endla eka masagwadi lama bra mina swona sweswo bona a wu ri leyi landzelaka hina Marhoya wena muyiseri eka siku ra namuntlha Marhoya hayi mani sika bra mina vula va yini va swi tiva swa ku ni la yini mara a va niki leswi laka so Phaphama Afrika Dzonga a hi fambi brave hi tlangela kusuka eka mafumelo ya xikoloni hi tlangela ntshunxeko wa maAfrika tindzimu ta hina swichayachayani swa hina swakudya na maambalele ya hina hi maAfrika ya xiviri Munghana Lonene FM makombandlela. Alright, la uhlangana Marhoya bra mina. Hi hlangana na Marhoya ku nga ri khale bra mina kambe hi khensinyana na vayingiseri va hina lava nga na hina eka miselo wa tiva marambi loko ku ri ku a va na hina emoyeni kambe busy swinene la ka swiyenge swa mabulu ambona wa tiva Lucky Manganyi ka Kakalavusi Papa Andziso Celeb ya Kandindani Daphne Mama Two Girls Simon Black Maluleke Misha Gezani Reptile Cliff Sambo the Big Boy Mutsonga Chika Gaza mina hungu leri nga ni endlela siku hi le ra minchumu kumeka WhatsApp ko tala go mara DJ ene leswo ni ehleketa na ku na muneti ya kona a ku ri Fanta kumbe Coca-Cola yin'we ya 32 a yi tlele lo tlela a ku ya tolo awe ana va xiximini madyambu ya kona ya tolo ni va heleketa mina kamareni lava tlelaka yona na madyambu ya navsiku se a va yi khome hi voko ra yi tsundzuka mara ku va yi pfule na mpundzu a va yi pfurile loko ni nghena kamareni na vona se a yi nga ha talangi a tshemba na chukela ri hahile
cold drink kumbe namuneti ya swikotikoti okay honi ku sparkling xa kunwa xin'wana na xin'wana lexi nga ka xikotikoti a xi fanelanga xi nwiwa ndzhaka nkarhi wo leha xi pfuriwile minchumu ya minchumu a wu lahli loko vanhu va ku nyika swakudya hayi khona hayi swi dyisana sasa sweswo ejabu matsinya ngi vona na Clara ne yeah alright hi swona royal yeah angulandza hi ndlela leyo Nyiko royal Hilo mfana loko chaka tara vele unga nchumu vele ufikile kasukura namuntlha hilo mfana ka Chauke ufikile 3 ne Marhoya Brian vana va swi tivi ku ndzi nga khoma katara ya wena ena swi ta ka u pfumeli katara wa yi khomiwa kasi wa u nga pfumeli katara wa yi khomiwa u endle yini kasi Brian loko a nga khomi nge u nga yi khomangi kona yezo swi tiva video leyi nga sava yi tlanga ka ti-exma ni karhi ni tlanga katara vele ni tlanga na band ya tlanga na Marhoya vele i katara ya Marhoya leya na switwa sweswo se mara ni hlamarisiwa hi swaku miri a yi khomi katara ya Marhoya yo ko yi khoma u ta swi vona ya famba u vulavula u ri wexe so katara leyi hapa man katara leyi hapa u nga ri na katara ya nchumu amukela Chauke ni mishawa tangu na mga munhu he Marhoya ri xili vanhu va tiva na ni kombisa ku vitana vito ra album leyiwani i yini kahlekaza ni famba ni swi vona i xifongo xifongo hi vulavula hi mongo liya se vanhu va nga taka timongo va dya ku nga salangi ku nchumu hi ngo kasi why munhu wa tima a fanisiwa xifongo ku ri a ku na nchumu la dzongweni u fanele ku hlengeteleriwa kwatile musi no a ni nga kotanga kahle kahle tiyisiwa va mara hi fanele ku vulavula i tiwa hina ticamba ni so xifongo I mean xifongo ya vungani album leyiwani mfo ya 14 DJ Brian 2006 loko wa ha tsundzuka kahle you were the first DJ to play my song on air hi malembe ndzhaku swinene khale ngopfu Brian khale jika na vona wa hi pfuka mi hlangana na ntlawa tin'wana mitlawa yin'wanyana kumbexani mi hlangana na vona mi tlanga katara swi tsakisa swinene ngopfu wa vona loko va ku ri tshwara pfurha ri timeka ne hi lomu hi taku hi kona ha swi tiva sweswo so ka leyiwani album ni twa yi ri na katara liyani ya Marhoya yi nga kona yi nga toloveleka kambe yi hambana njhani leti tin'wana ti-album vele ku malembe ndzhaku mi nyike ti-album to hlaya swinene ngopfu n'wana mani mi nyike xichavo na ya tsundzukanyana ina hi yona musichavo na yi tsundzuka leyi na hola 7 na yi tsundzuka na tsundzuka na hola 7 bravina wa vona se mara leyiwani yi hambana njhani leti tin'wana ti-album loko yingiserini DJ wa mina ku vulavula ntiyiso lexi ni nga xi vulaka tanihiloko ni ri nqambi i ku ni twisisa ku loko ni ndza album yaloyi a nga ta hlangana na yona a yi twa yi fanele ku vulavula na yena yi fanele ku n'wi tshinya munhu i fanele loko a heta ku yi twa a swi twa ku impela a ni yingiseli vunanga bya nqambi lebyi byi nga hluteka hi ririmi ra Xitsonga ku nga ri na nhlamba ni ndla xoko loko ni ndza album yi va leyi yi vupeke so a ku nga vi na ku hambana ngopfu because Marhoya ka ha ri mina vatirhi ka ha ri va lava ni tirhaka na vona a ku cinca nchumu i continuation ya laha ni nga dina kona hi ka lembe ri hundzeke so a ku na risimu ri nga ta ri yingisela ka album leyiwani wa heta ku hey yi nga ni rhanga ni ri yingisela ni ri tlhelo vana va nga ri kona kusuhani ni ta teka xiboho ku ri na ri yingisela loko va ri kona ke DJ Brian leswaku mi ta thoma ngoma ya Marhoya mi yi tiva xikarhi na chava na ku loko ngoma yi thomiwa ka radio yi tlanga yi za yi fika makumu hi ku a ku na nchumu na wun'we lowu u nga ta wu twa wu nga ta hambana na leswi Munghana lonene yi langutelaka swona ku twa ka ngoma ya nqambi ya Xitsonga
Emfu ayi wika mhaka ya leswi COVID yi nga fika yi hlupha vanhu vo tala ngopfungopfu ka mhaka ya swa vunyanyuri swi khumbe vo tala van'wani kumbexani va nge he koti ku va va tlhela futhi va yima ka xiyimo lexi a va ri ka xona ku sunguleni mhaka swa ku ri ku pfariwe mhaka ya migingiriko yo hambanahambana hi ndlela yaleyo n'we yi mi khumbe njhani mhaka leyiwani loko nkarhi na kuta mhaka ku ri se ni vona na album ya n'wina se yi kumeka ka online hi ndlela leyiwani yi mi khumbe njhani yi nga va yi mi pfule mahlo mhaka ya COVID-19 kumbe ku endleke yini eka tlhelweni ra n'wina tanihi nqambi Marhoya? My DJ change ya tika loko ku fanele ku cinciwa ku humuwa aka matirhelo mo karhi ya ka man'wani matirhelo a swi olovi swa tika ni nga mi nyika example loko vo mi tisela boso yintshwa kwalaho wa ku Maguvani a nga hala ku tirha va tisa din'wana from nowhere a mi nga fiki mi oloveriwa hi nchumu se swi fana na swona swe swa music hi toloveli ku loko ni humesa CD ni fanele ni ya deliver giyani a tsaneni ka Malamulele mara a ku na record bar namuntlha what do we do hi fanele hi faka swa hina online and ku va vanhu va adapta a swi olovi swa tika and ku vula ntiyiso ti-streaming ta hina ti nge fani na ta tin'wana tixaka ta hina Matsonga Machangana ta ha ri hansi swinene mara we are trying ku ri hi ringeta hi matimba ku dyondzisa vanhu va hina ku va famba na minkarhi ku na lava I'll give you example nina malume Samuel Miyambo yi ta ku byela ku he muzala mina loko nga tisala ngi CD nge twanana okay ku na vanhu lava nga ri ku ready ku va nga cinca namuta not ku ri ava na swona swilo swa online i ku loko a ni nga lava ku cinca mina ni lava ku vona no lava CD ya wena mandzi ikulu loko tswala n'wana se ni tisele CD so a ringeta ku na to ti-CD hi titsema na ti-sticks hi titsema mafisisi so yaloyi a va ku a ri na laki a ri kusuhi or a ri kwalomu hi hlambelaka kona vo tala va karhi va tikuma ti-CD van'wani va karhi va xava ti-sticks mara nhlayo yo tala yi kombisa ku ri ya karhi ya download mhaka ya ti-sticks ya tirha mara DJ Brian you'll be shocked business ri le ku cinceni afani ku vanhu va fanele va va ready ku cinca even movha yinene loko va ku xavisela yona va ta ku byela ku ri u na tindhawu timbirhi to tshama ti-sticks u nga charger phone u nga tlanga ngoma ya wena tin'wanyani ko va na yingoma un'wana wa ku tshama ntambi ya phone ivi ti-le chance ku vuya ti-bluetooth offices ku ri tifoni teto vanhu va fanele va downloada music wa hina va tshama na vo tifoni va ta kota ku tlanga from atifonini ta vona leswi xiyimo xi nga hi pfuxela kona ene ku hata tlhelela ndzhaku yi change I mean a hi vulavula hi fourth industrial revolution yi fikile hi yo yaleyi a ku na yin'wanyana kambe u zonga va na ngoma ya 4IR ne ni yindlile 4IR loko mi nga yi tshama a ni swi tivi ku hambi ma yimeli Marhoya ne kambe u zonga va na ngoma ya Phaphama nakambe ala tlhela ngoma ya Phaphama a ku ri 2009 na tsundzuka mina a ku ri 2009 malembe ndzhaku na ha hlangana na Prince Rangani hi le ngoma xexo xa Phaphama ya Phaphama sisi a ko va coincidence loko hina heta ku endla ngoma ngona mthanokwana wa kona Phaphama rage hina hi Marhoya laya mina ni ngoma a ni nge se yi release ku endleka yini ku i Marhoya loyi hi mina Marhoya Chauke ni vula la ka risimu leri malahla DJ ni vula ku ri loko mpfumelo wa Marhoya a wu nge cinci vhele wu ya ka mapiano siku rin'wanyana ku na ngoma ya mapiano ni nga yi chela kwalaho na malume wa mina Jimson Novela ni vula yo phela siku ra malakiya se ku endleka yini la olona vona Brian ifamba na minkarhi nakutwa Brian xibego va mapiano Marhoya Brian a ni ku swi twa i Marhoya ene na vuvini nga ka va nga ha ri nga ha ri tivi na vuvini u right no i kona va album DJ mitenya mafele wena u tlaya ka a tsike Marhoya se ya kumeka album ka social media munhu va ka online kahle kahle hi ndlela liyani kambe mina njhani manjeni mhaka swa ku na mhaka ya danza ri na ti-events na hinkwaswo swiyani swi ka swa antswanyana masikunyana lamawani kambe ke ku endleka hi mile makunga n'wina ya fambisa ku yini na ku ri vanhu va nga yi kuma njhani album ya n'wina eka ndhawu to hambanahambana kahle kahle ku vulavula ntiyiso mi nga si ni hlamula Marhoya
vaka Chauke tamakulele ya mina na rona lera mapiano ku ya hi ndzavisiso wa iTunes komba ku tinsimu leti rhandziwaka ngopfu a mi swi hleketini sweswo mapiano ya leri ra mapiano rona ya ri na star ri kume star ni swi tiva ku antswa Brian kahle hina a hi salelangi ndzhaku Brian mara xifongo xa n'wina a xi kona aka online ni vula ku va xi rhandziwa ngopfu xi komba ku leti rhandziwaka ngopfu i va ka Chauke i ta makulele ya mina na rona ra siku ra malakiya tinsimu teti tinharhu ti komba ti ri na matimba swinene ngopfu online Brian ko va ni va n'wina mi tshama mi ri ka internet se no byela hi ndlela yaleyo a swi ta vanga ke mi ri mi endle njhani vhele ku sa ku ri vanhu va kota ku fikelela vunanga bya n'wina hi ndlela leyo na ku va va mi vona karhi mi performa mi karhi mi nyanyula ntshungu hi ndlela leyo kwalaha ka tolo loko wo va tatala leyi a nga tshama u yi khoma u ni langutile kwalaha ka tolo na tolweni kwalaha ka social media ni huma ku hi teka yi ri ka service swibhi swa ndhuma swa kungela hi tava hi karhi hi tlurula life lembe leri za ri ya fika makumu swa ndzi tsakisa swibihi swa ndhuma loko swi hlanganile ku ri loko ni kwalaya ka tolo ne ni vula ku muxengu va kona ka basita ti ta va ti karhi ti vuya vjijiji majaha ma mina vana va mukhalabya MC va ka Xigombe ta va hi ri swin'we la ka ti-keyboard va mabhevani na va Themba Xigombe va madita va boteri wa yi tiva va boteri nkuna na yi tsundzuka le ka va mavutani band yo man ti ta va ti ri ku vuyeni na va magazini ku ri switsaki hinkwaswo loko a mi nga ni tekelangi mafosi ni ya n'wi chelela eka mudivela leyi a mi ta ni tiva kahle va kuma njhani ka social media n'wina mani u kona na Themba na ku vona va vonaka swinene ngopfu va kuma njhani eka social media Marhoya Chauke mina a ndzi ni la ku famba ni confuse vanhu hinkwako ka social media xexi na social media hambi xa ha ku huma tolo wo bubula Marhoya Chauke yi ta huma hi mina yaloye a ndzi ni la ku xanisa vanhu mina i khombo swinene Marhoya tana hi khensa ku ku vona vona kusuka namuntlha futhi ni khensa swinene munghana lonene nkarhi lowu mi nga ni nyika wona wa kala wa durha a swi olovi ku na un'wana a nga tshama khoneni a lava ku tiva ku dingeni njhani kwala khensa ngopfu Marhoya xifongo album oko yi vele a ni ri se loko na ha ku mi chance mo ni mi khensa vana va bava inkomu swinene n'wana mani thank you tada Marhoya Chauke na DJ Gapu hlayiseka emagondzweni mixo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo loko na movha leyi nga yima loko mi ri N12 eastbound emahlweni ka Commerce Street ntilan'wa ka vayitekile kokwalaho ka sweswo ku na ku nonoka kasi movha yimila le N3 southbound Gilolis interchange tilawa xinene ka vayitekile ku na ntlimbano kasi ku na nghozi le N1 northbound lomu nge si fika le Malbongo drive ntilawa xinene ka vayitekile hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano lowukulu kasi loko mi ri 4 ways ku na traka leyi nga yima le N1 north emahlweni ka Malbongo drive exit ntlimbano hi lowukulu kasi nakambe loko ma ha ri magondzweni va ri ku na ku kombisa ku vilela le a Thembisa Ewini Mandela gondzo ro ya Olifantsfontein le R562 ri pfariwile kusuka le Pumlan Mall ku ya fika le Level kusuhi na le Thembisa Mall kasi kesi le Clive Papantsako kasi loko hi ya emahlweni hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri le N3 northbound Gilolis interchange hikokwalaho ka nghozi leyi nga kona leswi endlaka leswaku va na ntlimbano kasi na le Electron interchange tilayini ka vayitekile nako ku na nghozi kasi loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela eka nongonoko wa khoma ndlela u ta va ri kona eXolani wele kheni ku Facebook Twitter na Instagram mi go #PM Traffic kasa le minute ku heta ni lava DJ Bright sintambe tingafiki la ti ta fika Connizer a tingafiki ka ti produce ka ti humelerisa alright ke di my milenge sungula xibindzwani u ta kota ku tumbuluxa mintirho u thola na van'wanyana hi n'hweti ya vatirhi tirha u ta kota ku dya swa nyuku wa wena Munghana Lonene FM makomba ndlela Mantshwane na Matilda Chauke Chau chakalaka 10 to 1 hi Ravuntlhanu ni madyambu Mantshwane la hi laha vunanga byi phuriwaka bya ha ri exitikweni na ku va hi ku tisela xiyimbeleri lexi xa ha sungulaka twana leswaku vhiki leri gondzo ro sungula hi ri teka na mani Hi,
Imina K-Pet Valentino, ayihlanganeni eka Mantswane. Mantswane na Marhoya Chauke 10 to 1 hira untlhanu ni madyambu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela mpfumawulo wa swilombe na Ruth Mapope 5 to 6 hi sonto ni mixo la ku tlangisiwa marito ku phikizana swilombe twana ku xonga ka swona mpfumawulo wa swilombe eka Munghana Lonene FM makombandlela. loko ri munhu u fanele u ti tiva bramina ku ri loko no xikomamile ka ha ri nga ta endla ni ku xikomamile swi va tani bramina swi helela kwalaha Afrika-Dzonga mina ndikutweni mina bramina ndi ku twa ku vulisekela bona u tsundzuka swin'wana bramina bona ndi byela n'wanyango ndi ku twana se xa chaya bramina Afrika hoye bombisa ya Afrika lava ni xavela twana tweet leyi Connizer swi lava mi xavela DJ Brian minchumo ta titimula mhaka minchumu ne a yi nge chayi kahle namuntlha ya sweswo vele i khensile Brian khensile mix wo saseka Brian ku hi nghenisaka ku hela ka vhiki loko nga languteriwa maxele ya ku kufumela loko kufumelela swi le mavokweni ya hina manje kota ku hlayisa bramina yo a tsakisa ena bramina a hi fambi ya vona minchumu a hi fambi u ri ni n'wanyango wala famba njhani n'wanyango u njhani Brian i wa ku navela mi ta hlamisa rini na n'wina mi nyangatsako ku ri njhani n'wanyango mi pfukile mi njhani vantsongo ka ni byela swo khasela ri yi khale nto xikuma milenge a ni ri n'we n'winyi ni ku xisi mi nga xiti mo yimbelela a wu swi tivi ku ri buildera yina yindlu loko a ri na yona yi helangi yimbelelani kunene mi tshika kola yo yi teka yi disa ndzhaku mina ka siku ra namtani kwaswo swa risima namuntlha ka swa risima hi na hadyela hi ta va hi ri na Bootball Wise Khosa va hi dyondzisa mambalelo lamanene ivi ku na mina hi mina ku na mpfanganyiso wa rito ku tlhela ku va na mhaka yin'wanyana ni nga yi hlamala loko me ni vona va ri beer can chicken hi leswi kumbexani va lava ku hi dyondzisa swona se silizophile eka siku ra namuntlha se va ta hi bye ku va vula yini mara swi na can xikarhi okay Bangiseri swi biya like i minchumu leyani yi nga endlaki ku bayisa Bangiseri Munghana le FM khensile ku mi kombe rirhandzu vhiki hinkwaro ku fika sweswiwani kusuka kufika namuntlha vele ndlela ya khensa bramina a hi fambi ha hlangana community ya hina hlayisekani la kweleni ka vhiki mi tikhoma right wa mara hi ta like ka ti tweet ta n'wina hinkwato ka tona vele sweswiwani i swa risima o'clock nga buy this DJ famba kunene DJ Soul Clash umesina Afrika-Dzonga Dr. Joe Shirimane o'clock bye bye